baca ngero la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bacange ketelu pinungan ni tapi aja tasuro capuri saya cedek napa tasapungan ko tujun na 3 rokna 3 kali na taggo 3 kali sapi 3 rokna ko akad dekat buki tahu ya tu hadirin Pak Bura kad buki itu termasuk wadi napaka tema Bura pat diwatang ya Bura pat diwatang baca to ngiro acangan kuwe tapi nungangi aja tasuro capuri saya cedek sepui ko 7 na tanah Pak Bura pat diwatatir. Tapi yang sering dipakai oleh ulama-ulama kita Pak Burawat di wetang